Discipline's verdict brings no gain. No fault found in healing hands, yet in their hearts justice still demands. With rakyat Sumba steadfast pen, he calls the family, fight again. Majelis bilang tak ada kesalahannya. Bukti dan saksi tetap bertaut. Perjuangan belum juga padam. Wartawan rakyat Sumbar berdiri tegak kepada keluarga. Jangan pernah patah. Transparansi harus ditegakkan agar kebenaran